Ka Sabah Muswang Sports Club kala job ik Republic Day Cup Under 13 Football League Tournament ng baga tiebreaker da ara kawe persya Demtring Sports Club kebalong hakyang nang ba stadium ha West Jaintia Hills District. Kani kajing la kai kebala penlong da West Jaintia Hills da West Jaintia District Sports Association ha kajing trelang bat ke District Administration kala kut na ha kajing khai bat kebala penbut da extra time ba tiebreaker. Deputy Commissioner ke West Jaintia Hills sebab BS Sodia ulalong ukong san ha kani kesengi. Sabah Muslim Sports Association और एकदम कभी की टीम बन जाओ और कोई की टीम जैसे कपन सच में कपन से जाओ कभी की लंजम बराबर ये आई पीआर सीसी ये पर हो गया ना हुए आज की जगह का है लोग बैठना बिगुल को बचपन सुनता और रेफरी लोग से गिरोगा से गिरका वो बिगुल itu lihat bilang tidak ada ini Isoni United Indonesia setelah di Sabah. Mentapat ngini pe jinglong jingman kesundeng Shillong kajing shit